pozdravljeni. Čas je za nogomet. Začenja se prvoligaški ples, liko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela otvoritvena tekma sezone slovenskega prvenstva z oznako 2024-2025. V Stožicah se bodo pomerili nogometaši domače Olimpije in Primorja. Primorje zdaj napada po levi strani Babin. Tole bi lahko bilo nevarno. Prvi strel na vrata Vidovška, kakšna priložnost za Primorje. Nov napad za Olimpijo. Brest. Še en predložek Bresta, tole je znova nevarno. Bodo pa morali zmaji seveda stopnjevati ritem, zato da bi si zagotovili 3 točke danes. Mutovčič še enkrat je pokazal, kako močan strel ima. Ampak tokrat se je za Primorje vse skupaj srečno končalo, pa še ena napaka Čandiča, brez do žoge. Dofo ima veliko prostora na desni strani. Brest se mu skuša odkriti, dobro, Brest do strela, priložnost za Olimpijo. Šlo je celo za podajo. Peter Agba žogo je potegnil naprej. Tam ga je oviral Čandič, ampak žoga ostaja v posesti za Olimpijo. Tu je Suale pred vrata, priložnost in gol. Olimpija vodi z 1-0, 44. minuta. Bultan do svojega prvenca v prvi slovenski nogometni ligi. V lanski sezoni ni upravičil pričakovanj, no v tej sezoni pa je prepričal Viktorja Sančeza in se mu za zaupanje hitro odolžil. Pričakal je žogo pred golovo črto Primorja in jo potisnil v mrežo. Premagal je Gašperja Tratnika. Morda igra zmajev ni bila tako zelo suverena, kot so mnogi pričakovali v tem prvem polčasu. Toda zdaj so nogometaši Olimpije premoč vendarle okronali zadetkom. Izvrstno Suale, ki je podal z leve strani. Peter Agba na desno, Žorž Silva, lepo se je napolnil kazenski prostor, dobra podaja, Bultan je tam prišel do strela. Dedič zdaj agresivno v nasprotnika, toda Lukas je zdržal ta duel. Dofo na desno proti Žoržu Silvi. Silva proti Kojiću, Kojić in gol! Dino Kojić, 65. minuta. Svoj debitantski nastop je oplemenitil s prvim golom v prvi slovenski nogometni ligi. Kakšen trenutek za 19-letnika, ki je poskrbel, da je završalo na sektorju, kjer so najzvestejši podporniki Olimpije. Dino Kojić torej do zadetka in zdaj se zdi, da so upi ajdovcev dokončno poteptani. Fantastično se je odzval po predložku in torej žogo spravil za hrbet Gašperja Tratnika. Poglejmo še enkrat to akcijo. Žorž Silva z desne strani, tudi tokrat je bil kazenski prostor. Vogec se skuša dokazati proti bivšemu delodajalcu, veliko prostora je osvojil po levi strani. Ignjatović preigrava, Ignjatović pred vrata, dobra podaja, tam se je boril Gulič. Še nekaj časa je bilo vroče pred vrati Matevža Vidovška. Viktor Sanchez, congratulations for the first win on your first match. Did you expect after first 40 minutes such an easy work? It seems that you had completely control of the game in the second half. Thank you very much. Well, there is never an easy match. We were prepared to face a good team, a well-organized team, as we have seen. They have done a very good job in defense. This team provoked many times you lose the ball when you try to play inside because they are very compact. In this position, we prepared the game to try to use the wings, and that way we could score the 2 goals. And of course, when we took the lead, the idea was to control the game, to move the ball side to side, waiting to create more chances. So we are satisfied. Good level for the most of the players. I think we are in the way to keep improving, and we are happy with the first 3 points. 2 players scored their first goal in the Slovenian league. How important is this for them? This is very important for us. We come here also to improve all the players. So if we are able to make them to improve individually, also working as a team,
we will get better results than the previous season. So we are happy for the players that they scored their first goal, of course. Very good job for all the players in the first 11, the players that they came in the second half, and also the players that were at the bench waiting. They are working very hard during the week and they are raising the level of all the squad. Dino Kojic was very good today. Obviously, he gained your trust. Maybe a few words about him. Well, I told in the press conference from my presentation that I was working in the Spanish Football Federation. I had the luck to face Slovenian under-19 and under-17 national teams, and I watched live the talented players that you have in that team. So I'm very lucky and very happy to have players like Kojic, like Cimovic in my squad, and for sure I'm going to help them to improve, to be able to play in this level. You see, Kojic now, he is perfectly competing for us, helping with goals, happy, but we have to keep pushing them to improve more. In 6 days, there is a European game against Polisa. Are you optimistic? Always, but it's going to be tough, for sure. For sure, we don't have information about this team because they have closed everything. No one game from the pre-season was live to watch, to have the analysis to work with. But anyway, we will prepare, thinking in ourselves, to try to be strong with our patterns. It's very important also to play these last 2 games clean sheet. Also give confidence for us in these tight 2-leg games. It's very important to don't concede goals. And we face optimistics for sure. Can you also tell us about Timi Max Selšnik, his status? Well, his situation is better to explain by the sporting director. I told also in my presentation that these issues are talking about players that they are with issues about their future in the market. I cannot give any information because it's not my role. So I'm very happy to have all these players. Now Selšnik is training with the team. We are very happy and welcome him to the trainings, but his situation is a personal issue. Thank you very much. Milan Anđelković, v prvem polčasu ste se zelo dostojno upirali favoriziranemu nasprotniku. Kaj je potem zmanjkalo v drugem polčasu, da bi nekako še dodali piko na i, da bi Olimpijo spravili v težave? Ja, se strinjam, prvi polčas na koncu prvega polčasa je bila malo pad koncentracije, takoj normalno Olimpija je kvalitetna ekipa, takoj te kaznuje. Nič, gremo dalje, pokazali smo neko pot, držimo se te poti in bomo videli. Tudi v naslednjem krogu gostujete v Ljubljani. Kaj bo do obračuna z Bravom potrebno nekako popraviti oziroma nadgraditi? Ja, se strinjam. Imamo kar nekaj cajta, v ponedeljek imamo tekmo, tako da imamo nek mini ciklus, tako da bomo pogledali, kaj je narobe, kaj lahko popravimo, dobre stvari zadržali in gremo v tekmo v ponedeljek normalno. Najlepša hvala. Dino Kojic, čestitke za zmago in za prvenec v prvi slovenski nogometni ligi. Nam lahko poveste, kaj vam pomeni? Ja, najlepša hvala. Občutki so izjemni. Debi, ne moreš si lepšega zaželeti. Gol, asist, kaj češ boljšega. Očitno ste z dobrim delom prepričali trenerja na pripravah in zdi se, da boste v tej sezoni imeli zelo pomembno vlogo pri Olimpiji. Ja, upam, to so moje želje, ampak tekma je končana. Gledamo zdaj naslednjo tekmo, tako da gremo naprej. Hvala. Mirko Mutovčič, predvsem v prvem polčasu ste se favoriziranemu nasprotniku zelo dobro upirali. Kaj je potem v nadaljevanju zmanjkalo, da bi še nekaj dodali? Ja, res je. Težko je biti zdaj takoj po tekmi pameten. Mislim, da smo vsi garali. Mogoče je treba počakati malo, analizirati tekmo, pa da vidimo, kje nam je zmanjkalo. Ampak ja, mislim, vsa čast je vsem fantom, kako so se borili. Mogoče smo malo padli v drugem polčasu, malo nam je padla koncentracija, tudi meni pri drugem golu in to je to.